Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! La ilahe illallah! Tekbir! Allahu Ekber! La ilahe illallah! La ilahe illallah! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Vur! Vur! Hasan vur! İsrail'e vur! 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 Hasan vur! İsrail'e vur! Burayı kes telefonu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahil hamd! Sincan'dan Hamas'a direnişe bir selam. Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Direnişe devam! Hamas'a Selam! Direnişe devam! Sincan'dan Hamas'a direnişe bir selam! Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tekbir! 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 Tekbir!
الشيخ حبيب الله الشيخ حبيب الله الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر من أمريكا 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 الله أكبر من إسرائيل 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 الله أكبر من كل ظالمين الله أكبر من كل ظالمين الله أكبر من كل ظالمين الله أكبر من كل. Programımızı sona erdireceğiz inşallah. Mikrofon Muhammed Şahbaz kardeşim de buyurun. Şahan. والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد 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 الله أكبر من أمريكا الله أكبر من أمريكا الله أكبر من إسرائيل الله أكبر من إسرائيل الله أكبر من المنافقين الله أكبر من المنافقين الله أكبر من الظالمين الله أكبر من السيسي الله أكبر من الظالمين الله أكبر من الظالمين الله أكبر من المحاصرين الله أكبر من المحاصرين الله أكبر من الجبارين الله أكبر من الجبارين الله أكبر من القاهرين الله أكبر من القاهرين الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ذو المن والفضل والكرم والجود والإنعام والإحسان يا قديم الإحسان كتب الله فيه فرجا ومخرجا اللهم اجعل لإخواننا في غزة فرجا ومخرجا اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم اللهم ثبت أقدامهم الله أكبر الله أكبر انصرهم على المنافقين اللهم انصرهم على المنافقين اللهم انصرهم على المنافقين الحمد ولله الحمد اللهم اجعل اليهود
imkanlarımızla, kendi bedenlerimizle onların yardımcısı olabilecek bir imana, bir şuura sahip olup bu yolda dolayı, dualarımızdan dolayı, onlara karşı, onlar için yardım etme isteğinden dolayı Ya Rabbi sen bizi affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi onlara açılacak kapılarda bizlere onlar için yürüyebilecek bir iman nasip eyle Ya Rabbi. Allah yolunda çarpışmak olacağını söylüyorlar. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Ya Rabbi sen bize bu imanı nasip eyle Ya Rabbi. Azeri kardeşimiz için buraya toplandık. Diğer yeryüzündeki kardeşlerimiz için toplandık. Doğu Türkistan'ımız için, diğer beldeler için toplandık. Ya Rabbi sen kardeşlerimize yardım eyle. Allahu Ekber min Amerika. Allahu Ekber min Amerika. Min İsrail. Allahu Ekber min İsrail. Allahu Ekber min kulli zalimin. Allahu Ekber min kulli zalimin. Allahu Ekber min zalimin. Allahu Ekber min zalimin. Bu çağrısına buradan da Hüseyin Gazi'den altında alvar olarak eşlik ettik. Yanında olduk. Şimdi burada toplanan kardeşlerimiz de bir alttaki ışıklara kadar Kaldırın geri. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Tekbir.
sahipleri ayaklandı ve bir şeyler yapmak için bir çaba halinde. Rabbim bizi de bu çaba halinden ayırmasın ve bize bu yolda yol açsın inşallah. Amin. Bu pazar tüm Türkiye'de yine Gazze için meydanlarda ve sokaklarda olacağız.